Grup nyonya-nyonya atau grup ibu-ibu, diantaranya Nyonya Siana Sun Karenglor, Nyonya Budiha Karenglor, Nyonya Indra beserta Nyonya Rahwiati Karenglor, Nyonya Ewi Karenglor, kemudian Nyonya Fat datanya di Karenglor, Nyonya Sus Karenglor, Pak Alima Tiga Sanwetan, Nyonya Ririn Karenglor, Nyonya Trisma Putra Tegal Sono, monggo tampil di pagelaran. Sumonggo. Setelah ini bintang-bintang tamu. Nyonya Siana Sun dalemipun Karenglor, monggo mriki Allah jaebongan. Nyonya Budiha dalemipun Karenglor, Nyonya Indra dalemipun saking Karenglor, Nyonya Rahwiati sesarengan Nyonya Dewi Karenglor, monggo mriki Allah jejogetan. Nyonya Afat, Nyonya Esus, Pak Alima Tiga Sanwetan, Nyonya Ririn dalemipun saking Karenglor, Trisma Putra Tegal Sono. Satu lagu Mate Mancing. Bestikah aneng seneng tak kuat guna manten sama dea manjeng malo rasa ate gula salah ngerti ngarep bunga ate tapi masake ate malo rasa ate goyangnya. Ayo Bu, goyang Bu. Mate dalamnya. Bu di mate luar Kak.
lalanya lemati dalamnya ndak lamati dalamnya gua terus menurut terima kasih Nyonya Siana Sun Nyonya Budiha Nyonya Indra Nyonya Rahwiati Nyonya Ewit Nyonya Fat Nyonya Sus Nyonya Ririn serta Nyonya Trisna Putra Tegal sono